And you don't want to Twene Jonas so be Jina. Nana Kwame Bediako Cheddar we Twene Jonas efa $14.9 million debt here. Judgment debt here done so from UK courts. Twene Jonas claimed there be my way no or yes scammer. Abeso asinis. Me man chire bu no akire wa adwa mame. E wo comment section. Aha Penyah block media. Meso say any day mo. Obe like video no that man. Put subscribe button number click notification call notifications updates na be chire wa adwa dia mame. E wo comment section. Meso ba so a. No share for so enya bi ahwe. Enta about 4 days ago, anam bro video ka chire wo say Ghana our very own Nana Kwame Bediako Cheddar freedom fighter. UK court the judgment debt to be a hate no. I say sika ye both no $14.9 million. Ani nyina Cola Holdings Company Limited. And the Cheddar court as a Cheddar the company nika to that sum of money $14.9 million. Emma company no court UK court actually Cheddar because of that omunde amanbo ebre Ghana court Emma Ghana High Court in Accra also case rim emum do sheto Cheddar say Cheddar emum model so obetu ada sika Emma wo mu adachi Cheddar ebe ka say there be enya no kre bibia say ni ho ono obi aka na ono Cheddar bela do obi ka je say ono so ebe ka ne de na o hwensem ni nyina na eno ana Twene Jonas obe china Jonas say master Cheddar o yes scammer but all standard o yes scammer say Cheddar ko scam obi Cheddar and Twene Jonas be fire already medical catch him za ko ani scammer and a scammer no adwuma no ye was scamming kufuo and to a scamming broni no abetena ono wadan na no enyewe abrofon pese o musisi e oboa o ye kronfo ma chose broni mene nanam eda sori anopa unsem ni bibini e kasa no machia no kwan keke broni bia ye pe na bibini bia so ye pe broni enye den entwantro broni bia nu a won kowia ni sika obeba abetena court say me de asimasi court na wawia misika broni bia ni wiase a obeba betwa santro no say me de obi ba Ghana court me na ko UK court na ma wie na me san de na ba Ghana court say broni mi begu de ayi ani mase e pese Cheddar ani mase so awia misika bra o nwia misika apu broni bia ni obe sa me donyame me na me kan kra kire o anyway ice for chichi immigrant for by anyway let's go warm up is still rolling me America for the show me to chimwa so eti me aseba me ka bia no aya na nkofo na di information e ba o nya se bia me nyankopon na me baifu Cheddar no obeka me ntokwa no obo Abraham be mo shejimi fo ni pass o meren o mejimi wa se obe deport me no obama me weda abometuo ni hwan ni nkwasiade no ena omo ni omo nam na aka chem se dwuma omo di anse omo scam abrofo no omo timi ton kejeti ama obi no omo ton gi ma obi no omo ton kwalebuma broni no omo ton we ohun enti saa dan na me fie no efie na esi wo no eyeman bi no madada na gisika esi fie no ama no ena saa fie na wasa akoye den ade akwaje bosia wo broni ho ena broni nti fie ba akopɛ no wode agi nipa be 1000 sika because I was scammer so on ya meche no memeti ai America mi we me wa abro se to aso makoma 28 me dia ma han enye me dia ntimi nka because bank for na me kwaje bosia omo editor fie no me to fie no $384 million me tia bosia na wie no na ma tia $600 million into almost half of the sikana me tia ne call dan dia aka nyina interest in loan enti broni kwaje bosia on ho a ka se ono ye investor se udi ko bosia ne dia udi ko ye mfa ne ho ne dia anse obetua ni sika ama no no atua interest dia me cho no enti esia no se banyefo no kura ba be fa fie na still me da so e de omo ka because efie no worth no any sika no e match because the interest rate now accumulated on the loan amount no e more higher than the value of the asset amede sika na acquire enti mine nye business partner bi ahu omo ko scamming no what just say no nya omo nchiom because omo ye wanted wa bruchire me catch them say Cheddar ye wanted America crowd scamming kofo bebre nya UK honko a enti me omo a Cheddar ni omo nam na frame me wo fans o ba bia na omo catch me so enti no kre me
anokre na me kamenta obi a Cheddar iwa nkobo pa nkomo me kan kyerem so esika mama me kan kyerem enne on se trofo se ne dance ni wa buruchi enna pie no broni ne si Cheddar awia 14.9 million enti afa Cheddar me kasa o si an broni no so galamse o Ghana fani sika koma no obi anka galamse asem galamse no broni ni ya o Ghana mpanifo na ye mwa ena omo na de nsase na mo no mo se nsuo enye no ho asem ne yeka obi so awia na ne galamse a woye no emfa wo ho emfa Ghana ni bia ho mo fa ni sika nkoma no kwasi auto na me yeskani nkofo sika nko anu awia saa na ti Ghana ona jimi na auto pressure ma youth ena me koton alomi wa lande na mda ni iskani ena me koton we da bia jimi nko a nkofo sika tie tresibu achi munkunkum nkofo kuna sesi o makum lumba o mo be fa ni fie japade na lumba ne yira kosu asewa abre 4 decade kosu asewa a produce nyum after nyum na suku a one ni kunu wo ni FM station one ni kunu wo ni bia odobro ni makunu na mako hajake Joun Mahama kwase ampanyini ama wajiji bibia de mom so on ya mechano enti eyesa anti ade achi na odobro ni ametena ho na akura 25 years na o Eastleigh Gondan o we anye ono na akoya adwuma anya ho omakun obi kunu na omafa wadi ase enti tresibu achi metena ya dikoti anya we ya yesia onkofu okunu na omakun omo enkofu kunu na oma blackmail omo saa na omo tie so enti oba me meka no kura me menta obi a me tie me di ade me di anko na metwa me wo companies a oni estate in our America enso me ntwa mada because me ntua nwie bank for dia enti Cheddar oti wo masidan we wa masidan we wa ni nyina sankofo sika no wo de dan na scam omo ena abetena we are business partners. Why business why partner? Okoje obi bosia it's not a business partnership, it's a loan. Enti I say okotua loan to interest. You are going to pay the principal and you are going to pay interest. Memeti I bang of what me hami am meji loan bi omimfi omo because it doesn't make sense to me say me koje 100 million me kotua 200 million. Me koje $100 million me kotua $200 million enkwase adwuma because me calculate a dan no kra me mato a o ma me $300 million $380 million koto en every time I me here dey me ntua nwie no me jeje tenant for ni sika di tua me ma ne be ba be enjoy dan no but me dey me enjoy because most of scanner me generate from dan no nyina eko loan because me pese me tua times 3 say be ya me beat more interest to me tua more into the principal into akwaje o musika ka kotua kwasi akotonton cash na de dwo wanu no na ka kotua ni nyina cash no kura be daton because ni nyina mo stolen cash mu ko wie ono Cheddar no woza nkofo jiska no ka on first kan kura nto ka je ni o da bi nu asa abopa na mu wie nkofo car from drive through no mo de baga no mo de brain Ghana no titim friend wuska ni so kwajo from Twene Jonas was here. I want you to fire some social statement. Also, so MPP will come power again. MPP there, Oma Jimmy Obat, NDC Jimmy Chamo. What do you say? Joun Mahama buy kwasia. What that the Nipa be 24-hour economy. Anything you to abamo. And Tiskanu Kura Fako be again now. Tisadi Akoto Mercedes Benz. Adi ama rafu mu freedom fighters kwasia fo no mu afia no mu team ombe de nyeska kura repair car no ombe de nyeska to petrol gum meme wa Mercedes Maybach ni S class na bi eto da mitimi koye Ford keke e ko so bi abe $60,000 service keke o se me ko change board joint ni azova ni sa no mana ne buo nko atimi to Toyota Highlander miru enti ombe de nyeska repair so unti wutu skani gu a we aboa meme ye skani ntina me mato sa aka no ba rafu no oye de adwuma or capre or be maintain ba se o se sika de koto $150,000 $200,000 ka no o si se sika no e de kosi si factory a now the boys ni kogum na tua mo ka ebe ma obia sori a obedidi won ko bokro no eno ne yefro se we leader e ba ka no om de koburo om de be kwa konya accident kura na Joun Mahama agina so if the money is there first factory na pay for 24-hour economy bana no bon na me san ko kanchire Ghana for say
mobile mo hunyansa bia adwuma na wo di Jimmy discount to talk ama wo mantafo Jimmy fo e de boxing wie na san to talk ama NDC fo enkwasiafo freedom fighters na wantimi ansi school da wantimi antua teacher fo ka na unti oba 1 year nyina untua teacher fo ka over 1 year na utna onu wantimi amobra 4 years na wo he ya eba mensa menka kantrom som to aba mam yo da bi mu ya muasa stupid people ya be da to aba mam enti ade no nya se bia metan obi o metan bibia na NDC o oman no ye wo bibia betimi dia yeye me asise sika ne ntoto ka Sammy Gyamfi no akoto $500,000 ka no de won futuro na I rafo no bu nurse fo ayentua om ka no na odi sika no bekokotua nurse fo ne ka no na wode asise sika na akoto card ama pasiampa nyini sa enka to kamiri bi kura ama no ana korora no mfa nkoye taxi mfanidi sa ka wato ama no petrol ade begu mu ande no bank manager boss me ketua obeda fuwe S class all the regular petrol koguma engine be breki Benz was all the super negum ne board ne and V8 and I was so much V8 no etiam ho na petrol I 5 million riagu fom and to obey that chicano ba okoto Toyota Corolla bi kura ne ma na auto petrol 2 million gum obetimi na nante be 1 week na se mo to scan gua na sika oman sika mdo be oman ye na mutugu a eba sa wan koto ba mamu mo ya muwa batu bia adwuma na obi anya adwuma ya sa no obi abeto aba ma Kwame nkron ebo ni dia se o si sugar factory o si factory na ne ti Joun Mahama de na de ti o sa de kwase ya betena o koto private jet ama no ho abra ye o presidential jet sa kwase sem ni nyina nyansa nim what the private jet team is funu nyina gu private jet team because you know what it is mama ntina meka anti Jimmy no na ama me fire mo nya se meta obi se meta ni persimasi ana meta obenti ana kwadwo meta Jimmy no se oman yesika ye wo no me ensesa waja se ne entumu ne ewia na emmabunu bre abre sika no okotoka ama kwase mpanyini na ono wote wono ayi sika od bedidi kura oni bi ba se okobi adwuma da bi obedidi obenya sika wakonyima obi bo obenya sika ato aduane ama kura no obenya sika tue school fees obenya sika de akura na ko school ba wakoto ka no obenante ne nafofo so asire sika ama omu de to petrol gum na wadanfo so to petrol ma wa unya sika ntua o yenkwase adwuma bi wa yenko num wi wa yenko fa ma wa eno anom de ka ne koye ba se obi factory say sika na reto S class sika betimi bie nice what Pure company betimi bie nice key soap company amuye seminar betimi bie nice tomato processing company simple flat cause about Ghana sika ma over 30 billion say sika no betimi si building we mu 10 billion betimi si complete nice factory na dia aka no de afa equipment abegum na si we Jimmy na de nyina to cars na car ni si wona mfuturo bon na o man nyina obi ebra we ya boa so untina me fire omunya bibia please fire my Fred Samson sober. He has chopped his girlfriend and friend, and the friend has cursed him. I advise him obisi obi adi obi wakodi nanan forget na nanan for na boni bia munyai sade no wadanfo wo girla na wadanfo nua ba me nkodida wadanfo me wa abrofo bebrebe o mo pema semti waje ase o mo de na we see ahunu wa ase radar on say radar but radar no chese speed limit ni 50 u come more than that radar na o romarically be free police amount na o mo de take the amount nti system ni ye adwuma nti wadanfo ge wadanfo nua sa me say abrofo no onua ma omo de omo brem se me nkodi but na no say ba ko bi on feel me ba we ye dem need that so on me chen because pema se mo ba me no many abaya nya problem e be affect friendship no so unti wadam forget the fani say ye wa onua ba na wa oge efeze wa onua ba na onye meche wadam for fani say onua be ma any wadam for no obviously Uncle Jonas please fire some so
Abraham Maslow for me for Abraham Bemoshe for creating Abraham Bemoshe you were Jimina Junior Joun Mahama si on na kwaje Cheddar sika say e be twa ntro Cheddar yi ni papa Cheddar nye kromfo Twene Jonas na enye na Cheddar yi skani Cheddar ton yalomiwa landing no dan skani en na abrofo na betena so mo penache no we wanted we abruchi isi a no we wanted we America ukwan isi a UK so we wanted omo penache no we criminal we nkufu sao omba no oma beton kejeti ama abrofo no no maton ana wo no pe president adi entidi ntina wo no yes scam a unyai say we jai scam no because there's no way say wo no boys are omuni abutiri kamone boys to say that the jomu no mo ye low key ti omo scam a enu ye wo na me chen ba wo no ba bia waduru na wo do ho awura politics mu no wo san dane scam a emwa wo na me chen because no world leaders ebehia sana politics tie enti kono world leaders no omube na wo be say Ghana din ni achi obi din the flag bearer of Ghana, one of the Ghana political party is a criminal. Is a na Ghana for nyina we are seeing no be atai because baako for akobokro no makacho say Somalia ni baako pebedi Trump atem no and see a Trump ochi Somalia for nyina deport o mo what you say sad men kata sentina woni dimi amimia what you say Somalia ni baako pe Somalia for nkanwe omun somano ba ko pe ko kana okodi Trump attempt said you kuje to abra kwakwase mpanyina Ghana for nsomana da bia wo trolete ebedi America mampanyina atem no wan sa pepe ana Somalia ni ba ko pe ko ye na si America ice for ni sisa Somalia for nyina ade o mako why because ba ko kodi boninti affect mu nyina so eti ntina menim said broni kwam faso scam abrofo no Cheddar faso scam abrofo no me kra no abrofo na afrem se de am sie trusty person on person ma miska broni on time bibini o Cheddar no ma we ne ma abrofo no den e deny abi before privileges so wakoda da nipa na jiska on na nipa no wa metueska no since 2014 was saying 2018 na obeba be kan okure se ebi kura sika no de kosi dan kura the rent no omuntua ana bia BBC enti wonni sika no nya fe na betena bedwo anum se wo nkoji omusika bia broni ntwantro ana nkoji sika bia partnership business partner ana me business onye koji obisika onye business partner wo bosia no akobo se ukotua ni sika tua ni interest man no what you say enti se bank nya business partner wo omu bank no what they want is to make profit enti omu nkofo sika na omu de ama say me nim sika koto we de sika aba na we de sika na omu atam de ama ba akofo na wo wagi sika na wo betua sika na back na omu age enti omu profit omu benya de atwetwa large be de atwa omu kese no interest na omu benya free sika ba no so no enti that is what they do enti they are not business partners enti ukwaje bosia free obi ho now the koye wa ade e de u discan be to cars be show off be nkwase ade now she scan wi a emetna o meka se wo abrofo no so betu galamse wo Ghana abrofo no be yesi eno enye eno na be ma obi anya sympathy ama na kwasi broni da so sisi broni bibini obi ansisi bibini etse Joun Mahama tiwi se me na America minim broni mra America mra bia broni police nchemenda matna se amenya nko police station krada enso omo a yawo omo ada bia chi omo say that don di match every day it mean gina police for gina no match no na me omo jam se me nko dintia because we criminal enti emra na gukuru num di so keke ti se Joun Mahama to a wa ma okuje to abra kokwase ikwan a ochro nkwase awon ba Washington be ma Trump warning si wakoche Venezuela man panyin nko ja no dia se na me be catch omo say crime se wo trete America man panyina we enemy enti America wo enemy bia enforce nane wo ho enemy e ba sa e so mba bekum ohun de omde ne tie na omomra o ayo mra onya se bia ti se Venezuela man panyina de na okujato abrakwa ye na no abi na no ye enti se okum nipa nkombeku no ba wan kum nipa enti se omche ne beto prison on se de mra na broni yusu emra ne se me bedu America yi
metimi ni obi a yawo no asi akọ bank sisi a mepe $1 billion America bank bem e de beba me ba yawo no ha wanyini kura chem enso ope common $1,000 a bank mfa man. Why? Because omu use credit report history oji ska utua oji ska untua oji a se chada beji ya o kan kwase asem wa diska na untua ba akokra no enti or sell record of Ghana for ohun ya meche no enti obese record into the sense bedroom maybe normal banding and ni bia say ontime nye bosia o landing ohun ya meche no enti eye saa na broni tie on town unua bi boni odi enti yentime moa mo bio ohun de ade ne tie no enti eye simple as ABC enti me ka kire kuja to abrakwa say tama ai Trump ko bombo nkramofo no or the letter by ebe ma Trump won me ka chense onya ma ne nye bio say eno won say America pretend say omunim because omunim say first mistake no be mistake ena omukoche Venezuela man panyini ombe yere omsande letter by ena yere om band Ghana visa permanently ma Ghana ni bia ma America bio enti eno kra start before then no ukuja to abra kwa kroya ni Kevin Taylor boa no kotena Washington say omma NPP ni bia visa ma ne ma Ghana enti omo restricted single entry MPP ni jevesa onu nko aba Ghana ba ko ntime ma bi oji so sa ba jevesa eno omo ma NDC fo no de omo ba visa free omo bia on enti omo jimi oho ana broni no pay equal right broni krom no o pay equal right say kwasi ewo writer ya wo right say won say Joun Mahama jimi a bokofo ntafo ni kumnipa wa kwache mampurisi fo hene nke o so chi broni kroma nke so chi omini na because mampurisi ni kumnipa kusasi ni kumnipa na ukona criminals mienu gina na woche ba ko wanche ba ko awe kwasea sa na broni hu no o believe equal right nti aba no o jimi wa ha say o ma MPP ni vesa nko no we kwasea nti o mbere restrict the same thing no mu impose emra okuje to be hia wo Washington mu impose to Ghana for so ena okuje to abra kwa na san be patch wo ena abrofo ni eyiye because be patch wo se we jai say ni jimi nti o mu so nyai na o mu jai nti o ma jai a wo san di jimi de letter aba na nsi o ma bandi permanently nti o ma bandi no o mo ansin ansame kanoma ntie na Joun Mahama Greenland ya Trump say wa mom two option kwase option o say order some bejiska na Trump taking charge of Chrono Trump to every Denmark or America taking charge and now say omunyiska no mbe yo say o maso de no mbe so Europe soldier fo nyina be go amfa no oba be ku soldier fo nyina no agi Chrono na say o manyiska na ansensan agreement na so kuku soldier fo nyina free wa o say Europe fo pa mo mfa Africa soldier fo meka obe ku America soldier de 20 minutes be ku o nyina omku o nyina wie na o mgi Chrono na en metna ho en san fa letter from manyasa the next president o ma be chiwa be ku ye Joun Mahama me donyame sa na omte ebu a ubetimi akonkwase speed o mo nka hwe say another time be ko speed o mo nka hwe third time ya no ma re o ma so mu no mama o take it what you say because o person mu say wa sheda na say bia na emergency bi na wanya ntina ko first one enti wo ye say nyina no wo be ba bedane Iraq any Afghanistan and Russia wo be dane enemy to the US but se wan kokon masema o mo abeboa wo on be bibia on problem na o ne America problem nyina ne say Russia no Putin it so on pese beto na so abani etu no China what so on pese beto abani etu on so mpene say on pese president ne yes say on say the Joun Mahama jimi for pese o be sa ababio no America chichi kura enu bi na Putin ne China man pani ye enti America name omo enemies enti omo de omo ai submarine ko fa Greenland assassin ho enti Greenland for no so ai soldier for na meka na makacho say America no omo soldier wo the whole world country biem enti the America soldier for na wo Greenland no na detective hu submarine no na omo report ma Trump say submarine bi afa ha ai China ne Russia for ena ama Trump buafu say ma munim ma meka de a na matana ma ye soldier for na abeka de a na ese mu no mu interest mu ni enemy ni nyina timu up de a me ba beji kuro no ona me che no te say Ghana America ai soldier for base ho Trump Joun Mahama kra ni chance obetima wura Trump kwa na betima ko enti se bibi koso Ghana na Trump Mahama ebu da ni guso a omo soldier for no report ma
Trump direct. So nti say be affect or mine peace say Trump be Ghana free and some. So on at the whole world country be a move UK, move China, move by Pia. So on enti sanko for mono Venezuela no mkochi mampanyi nya America for ne ko yo Venezuela base or America soldier for wo ne ko e so kwachi mampanyi ko jeja bom gu kuro no ko omo nyina e fa mampanyi no enti omo no na ti krum wo omo dress normal beni nam krum wo da bia abrofo no ba unse wo da man wo hia broni no kura cameraman e soldier ni but o chef ya tale keke no ni namo enti de ekoso krum wo nyina omo nim no mo report ma America for America man panyin no won ya meche no enti se omunim say problem a ebe affect o mine nyina peace enu nti na Trump buy no blame Biden because Biden ena aye no huni papa enu nti na Putin e call Russia for say Ukraine senke yo no Trump na wo so a nka okochi Putin matum sisi akra no okotam ne betena America ama ne won se ukono kujimi aba abeche no and sani power no o ko kana se ma ye de ade Kyerɛ wadwen ma me e wo comment section. Aha yi Penyah Block Media. Akra.